North America Mizo Christian Fellowship member song te kan lalpa isu Krista mingin jibay ule NAMCF Inkhawmpui chu Iowa Dimoy Khopuya sang ni le som pariat me ni som ni le panga atang mang ani le dona theng tu ko khan Mizo Church of Iowa member song te po kan phurin kan inbuat sei na sato le ani USA state sang NAMCF member zong atam thayang pera Inkhawmpui chim turin Krista mingin kan so ma cheu mi khwal te ta na hriat tur poimo te me ni som ni pali a Khualchhawntute kan lo duty don a Inkhawmpui kal tur zong te ma ni unaw te ne na emo thian te ne na emo kheng tur kan ni po in Khualchhawntute ne na in report masaturin Krista mingin kan ngen a cheu ira address hi kan Inkhawmpui na mun tur ani a heta hian kan lo duty don ani anuaya contact number kan da hian engtik lai po in kan biak pot hei rengang NAMCF Inkhawmpui ran chim tur zong te ti sa le tharawa pathian lalram a thlen theinan lalpan mal som theu cheu ro se amen